Саламатмысыздар балалар? Бүгінгі ең дәрсіміздің мавзусы программалар терезесі. Бүгін үгітіндігіміз программалар терезесі, терезенің асасы элементлері, терезе түрлері və блокнот терезесі. Еңі сөзлер білән танышайлы. Терезе, қазақ тілді терезе, рус тілді окно və инглиз тілді Windows деп атаймыз. Программа, қазақ тілді программа, рус тілді программа və инглиз тілді программа деп атаймыз. Терезе балла Windows операциялық системасының асасы объекті. Windows операциялық системасында ішләшке бейғышланған программалар экранның чигарылары білән чекленген 4 бұлыңғы дайыры болып ичілуді. Оны терезе деп атаймыз. Әнді балла блокнот программасының терезесі білән танышайлы. Бұла маузу құры, епіш кнопкасы, жығынчақлаш кнопкасы, терезе дайырсыны чоңайтыш və kiçikiltiş kнопкасы, menü құры, iş meydanı və қараш sırılmaları. Terezinin bir neçə türü var. Qoşumça terezləri, dialoglıq, söhbət terezləri, iniqlama terezləri və papka terezləri. Əndi balla terezinin asası 5 knopkaları var. Bula Кейніге, алдыға, жығынчақлаш, kiçikiltiş və епіш knopkaları. İş üstündeki ochiq terezini Alt və F4 klavişlərini təң besiş arqılıq епішқа boludu. İş üstündeki ochiq turgan terezlərinin birinchisidən ikkinchisiga Alt və Tab klavişlərini təң besiş arqılıq çapsan ауышқы boldu. Muhim məlumat. Windows-ni ingliz tilindən tərcümə qılğanda ballar tereзе degəni bildirirdi. Windows operatsiялық системасını Microsoft birləşməsi dəstləb 1985 жылы işləb çıxarğan. Cavab berəyli ballar, tereзе degənimiz немə və terezinin qandaq türləri бар? Мұшының білән дәрсіміз аяқлашты. Xoş, salamat bolunlar.